Abasore ba Marine FC ifite umukino n'ikipe ya Etoile de l'Est ku munsi w'ejo hano kuri stade ya Ngoma. Abana basore ba Marine rero baraye hano ingoma bakeneye amanota 3 byanga bikunda bagomba kuyabona. Rero baraye hano ingoma ubu tuvugana bari muri stade ya Ngoma bakaba barimo bakora imyitozo y'uyu munsi kuko havuyemo match ya Rayon Sport n'ikipe ya Muhazi. Umukino urangiye ikipe ya Rayon Sport itsinze ikipe ya Muhazi ibitego 2-0. So Marine nayo rero ikaba yageze hano uyu munsi ije kwitegura ikipe ya Etoile de l'Est bazakina ku munsi w'ejo. Urabizi ko ikipe nyine igeze ku kibuga ikabanza igakora imyitozo y'umunsi. Bari kumwe rero n'abakinnyi bose urababona bambaye imyenda y'umuhondo ifitemo ibara ry'umukara hano mu gituza ku mupira ndetse n'ibara ry'umukara ku mpande z'amakabutura yabo bambaye. Urabona ko bari hano rero kuri stade ya Ngoma. Ngaba Marine FC ku munsi w'ejo baza kuba bahatana n'ikipe ya Etoile de l'Est. Ese Marine irashobora kuza kubikora ikaza guhagarika umuvuduko cyangwa se ikaza gusubiza burundu Etoile de l'Est, kuko Etoile de l'Est mu mikino 3 isigaje no kuvuga ngo yabo umukino w'ejo umukino n'indi mikino 2 zabisigaye Etoile de l'Est izaba ifite amahirwe yuko itsinze iyi mikino yose bitewe na kuruse y'amakipe yose uko ahagaze. Etoile byayiha amahirwe yo kuzamuka bitewe n'amanota nuko andi makipe yatsinzwe. Ariko mu gihe abantu bakiri kuvuga ngo Etoile ngo yamanutse, ntago ndi kumva ibyo barimo bavuga, kuko ubu tuvugana Etincelle yatsinze, Muhazi ratsinzwe. Muhazi kandi ifite amanota 32. Imikino isigaye irabarwa nayo umuntu afite ukuntu ayibana. Aba rero nabazamu b'ikipe ya Marine, aba nabakinnyi b'ikipe ya Marine bose bageze hano ingoma baje kwitegura ikipe ya Etoile de l'Est ku munsi w'ejo hano kuri stade ya Ngoma. Isa 9 zuzuye match izaba itangiye. So umutoza w'ikipe ya Marine muramubona nguwo ari kumwe nabo ubongerera imbaraga, wambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru zirimo akabara k'ubururu ku ruhande tujye twidomyeho. Umutoza nguwo marabahereza utujiri bari bwambare, arabahereza utujiri bari bwambare ko bagiye gutera match yo kugira ngo bitegure match ya Etoile de l'Est ku munsi w'ejo. Ngo bagiye kwitegura match ya Etoile de l'Est bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ejo bazabe bareba ko babona amanota 3. Ni ikipe ya Marine rero iraye ingoma ubu ku munsi w'ejo. Navuga ngo ikikurikiyeho no kuzamenya ngo bizarara bigenze bite, ese ko bizaba bisa bite, ni ihe kipe izatwara amanota 3 kugira ngo ikipe ya Etoile de l'Est biha amahirwe yo kuba idashobora ku cyangwa se bikaba byayiha avantage. Ntago mbizi sinabambeshye. Ubwo rero turarindira turebe ku mukino w'ejo bizaba byifashe bite. Etoile de l'Est nimba izaharokokera ku munsi w'ejo ikaba yatsinda cyangwa se, ariko ndibyo abasore ba Marine uko bameze nabo bashaka amanota 3.